Juru bicara militer Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov merilis perkembangan terbaru operasi militer khusus Rusia di Ukraina Sabtu tanggal 30 April. Pertahanan udara Rusia menembak jatuh 18 kendaraan udara tak berawak Ukraina, termasuk 3 Bayraktar TB-2 di atas Gorlovka, Chervony Oskol, Krasnogovka, Petmanovo, Kramatorsk, Kozinka, Karpovka, Putilino, Novoahtirka, Bezliki Liman dan Peremoga. Juga pada malam hari, 2 roket sistem roket peluncuran ganda Smerech Ukraina ditembak jatuh di atas Gorlovka di Republik Rakyat Donetsk dan Sneskovka di wilayah Kharkov, kata Maijen Igor dikutip Tribun Timur. Sementara pasukan rudal menyerang 4 fasilitas militer Ukraina pada malam hari, 2 pos komando unit AFU, 1 baterai peluncur roket ganda dan 1 stasiun radar. Sementara unit artileri melakukan 389 misi penembakan pada malam hari, di antaranya 35 pos komando, 41 titik kuat, 169 area konsentrasi tenaga dan peralatan militer, 33 posisi artileri, dan 15 gudang senjata artileri dan amunisi. Secara total, 142 pesawat dan 112 helikopter, 658 kendaraan udara tak berawak musuh hancur, juga 279 sistem rudal anti pesawat, 2.656 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 307 sistem peluncuran roket ganda, 1.189 artileri dan mortir lapangan, serta 2.492 unit militer khusus kendaraan angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan selama operasi, kata Maijen Igor dikutip Tribun Timur. Munition depots. Russian air defense means have shot down 18 Ukrainian unmanned aerial vehicles, including 3 Bayraktar TB2 over Gorlovka, Chervony Oskol, Petmanovo, Kramatorsk, Kozinka, Karpovka, Putilino, Novoahtirka, Bezliki Liman and Peremoga. Also, during the night, 2 rockets of Ukrainian Smerch multiple launch rocket systems were shot down over Gorlovka in the Donetsk People's Republic and Snezhkovka in Kharkov region. In total, 142 aircraft and 112 helicopters, 658 unmanned aerial vehicles, 279 anti-aircraft missile systems, 2,656 tanks and other armored combat vehicles, 307 multiple launch rocket systems, 1,189 field artillery and motors, as well as 2,492 units of special military vehicles of the armed forces of Ukraine were destroyed during the operation. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!